ariho fiance ahubwo wowe kugira ngo uzobe kandi ukabona umuntu n'umushishe muri fiançailles mwabakobwa mwe uzomusezerera umwandikire mu cyapa uwo si umugabo uwo si we kabisa ntawe fiancé aravuze ngo tazavuga jewe nuriya wacu babwiraho amakuru Apotre Masasu yigeze kutubwira ngo iwe yabonye igisirimba ngo kimeze nko kumanuka umusozi umuntu azamanuka umusozi akiruka atabishaka iyo umuntu amanuka umusozi uzumva ufite speed bitewe naho ugeze biba byoroshye uza wiruka biri automatique niko biba bimeze gisirimba ni ikintu ariko iyo bavuze ngo social uriyo iki gikorwa uriyo iki gikorwa uriyo iki gikorwa nurangiza umwaka wawe uzovuga ngo muzukuru y'umwaka ntiwapfiriye ubusa Imana yakuremeye imirimo myiza nicyo waremewe wicaye ugahera mu kwa mbere ukageza ubu mu kwa 11 ari umunsi sinibuka umukozi w'Imana umwe yigeze kutubwira adufatira urupapuro aratubwira ngo umwaka umeze nka agenda itanditsemo iyo dutangiye umwaka amezi 12 ngo ameze nk'igitabo agenda itanditse baguhaye ikaramu ngo wandike icyo ushaka iyo umwaka utangiye ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo uyu mwaka nzoyikora mwibi amahitamo yawe arakoze umuyobozi wa gahunda dukomere Imana amashi twongeye kuguhimbaza Mana ishobora byose ni nasiri nawe Yesu Mana Israeli iwowe gusa nezeo gukira iwowe gusa niri iye bana naye umimba teraniro ryose turacyagutegereje mwa teraniro turacyagutegereje mwa turacyagutegereje cyane turacyagutegereje mu izina rya Yesu amen murakoze cyane duhereye ku muyobozi wa gahunda abashyitsi bacu ba Emmaus Joy yataje Butare kundi yorara Emmaus rwose indirimbo nziza zakoze akazi gakomeye ndasuhuza inshuti yanjye ya Solide nishimiye kumubona nari nzi ko ari Nairobi namubonye kuko sinari narebye afishe neza mumenye ngo Mausi ariko nsigaye nzi ko tuye Nairobi ndibaza Solide yaje kugira gute hano gutarama gusa ariko na Mausi muri rusange hamwe na pasiteri hano
Sebineza abanye natwe mu gitondo, umva nyine yadusuye muvandimwe, ariko abandi nabonye mbona amasura mashasha, sorti ni nziza cyane. Mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mwakoze cyane. Reka dusome, hari ikirere cyo kuririmba, hari ikirere cyo kuririmba. Reka mvuge ngomerezaho, mukozi w'Imana yaragejeje kimwe n'umuyobozi wacu wa gahunda pasiteri yasa n'usubiye mu ijambo batubwirije mu gitondo. Numva ese kandi kuza ari ukuntu nyine babivuze, numva urabishimangiye kuruta ko na soye kandi kubyumva kuruta uko bishop yabitubwiye mu gitondo. Abaefeso ni ibice 2 murongo w'10. Abaefeso ni ibice 2 murongo w'10. Haravuga ngo kuko turabo yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. Hari ukuntu pasiteri yavuze, numva ndabihawe kandi si ryo jambo nahawe kuvuga mu gitondo. Nongera gushimira pasiteri Muyoboke, ibi bigaragaza ubushuti cyane kabisa. Iyo tubwira mbere uko twakubonye kera turavuga ari kuri afishe, kandi mu by'ukuri wakoze cyane, wakoze. Hari abantu bafite iyo virusi batoje gute kubera amafishe menshi ahoraho, akumva niyoje guterana atari kuri afishe. Hari uwabimbwiye ati njyewe sinogenda, ngomba kuja kuri afishe iyo ndari kuri afishe. Turadiskita, dufata nk'amasaha yose twamaranye, twatandukanye tutumvikanye kuri ico kintu. Ndamubwira ngo ico kintu sinokikwemerera, nkamwibutsa ibitaramo twagiraga. Afishe ejo WhatsApp yabaye afishe, twahoraga mu bitaramo bikomeye byiza, abahanuzi, ababishopu, abavuga butumwa, abantu batandukanye. Sinoje guterana ngo afishe. Antuka we nyine akanyumvisa, kandi yabivuga rimwe ariko nasoya kubisesengura. Ayaye materaniro y'Imana n'abantu mu by'ukuri ntabwo ari byo. Wakoze n'ukuri, Imana igumugisha. Rero ubundi ndi twakagombye kubigushimira, ariko kubera ko cyabaye ikintu kiraho gisa naho nyine cyaje, umuntu ubikoze warenze urwo rwego, numva rwose twabivugira imbere y'abantu ni byiza cyane. Rero ndagira ngo vuge amagambo Imana imfashe. Ari igihe nzanguma kugaruka rimwe na rimwe ku magambo y'abantu bagiye bavuga. Ngira ngo ni pasiteri Muyoboke n'ubundi wigeze avuga ngo umuntu azavuga ngo ararangije ukumva ari bwo atangije. Naho uzumenya ibiri hano, uzumva iri jambo rarivuze n'iryo rya nyuma, hakama haza kandi ugashaka kongereho, ukumva ko kugira ngo kumvikane neza hari ikindi kirungo kije kugira ngo kiryoshe bya bintu maze kuvuga.
hakaza ikindi wamusanga bya bindi byo kuvuga ngo urarangije urangije nyine abantu bamaze kuba amatangazo 15 ngo urarangije kandi utarangije. Rero nanje nimwumva mvuze ngo ndarangije sindangize ni muri uwo mwuka umuntu aba ashaka gusikirunga ashiramo kugira ngo byumvikane neza kumva nyine ndukireka ni muri izo mpamvu. Ariko mu by'ukuri si kugira ngo tubateguze kurondogora kandi nanone mugani wiwe nta ntambara yabaye ngo tugire vuba nta cyabaye dutuze dutarame mwanya nta ariko kandi si uburyo bwo kugira ngo turondogore. Ikintu cya mbere maze kubona somye Bibiliya imyaka yose namaze muri ibi bintu ibitaramo gusenga gusirimba amateraniro imikoro kiravuga neza cyane. Okay, sawa ubwo bavuze cyane reka ngendere kuri iryo ni sawa abaturage nibo bakuru. Iri hasi ego imyaka maze kandi singize imyaka myinshi cyane ariko ngize igihe imbaraga zanje zose 99% zimaze mu rusengero mu biterane mu bitaramo nk'ibi mu gusirimba mu butayu Kanyarira Prayer Mountain kwa saa 8 n'ahandi kwa saa 8 ni mu butayu kimwe na Kanyarira n'ahandi mu bitaramo mu mazi byumba henshi mu rusengero andotandukanye nabonye ibanga ryaha habibanga rimwe k'igitabo mureba n'amatangazo tuzadusoma tukakira ntabwo cyaje Imana yateguye iyo bavuze ngo itangazo ribagizweho bibaryizwe iyo dutanga itangazo hano bakavuga ngo abageni nibaze konfini uzudutegurira dufite abageni twerekana titubaza abakristo ngo se ngo birakwiye itangazo rifite aho ryigirwa barangiza bakaza kuribwira abaturage cyageye cya corona bwagaza buca mu gitondo itangazo usohoka arabona cyageye cya corona murakibuka mukama muzinduka mwese mu gitondo cya kare mukama mureba amatangazo kabineti yahaye abaturage itangazo rimeze gutyo umuntu usohoka agomba kuba afite message ya polisi ukaba uyifite kuri telefone ukavuga icyo ugiye n'itangazo bwira mugenzi wawe ngo n'itangazo itangazo rifite aho rizarwigirwa cyumvikane neza rifite abaryize bakariheza bo bagomba kuriha itangazo amakuru yo muri Bibiliya n'amatangazo ntabwo Bibiliya ibanza ngo itugishe inama ngo urumva ngo umuntu ngo nagira inyota ngo ya primusi ngo kandi ayikunda ngo akabarananiwe ngo hanyuma ngo abantu benshi ngo barananiwe ari umugabo umwe kera muri Kongo yari afite umuhungu we ari umupasiteri yari afite umuhungu we ngo akabakunda ka primusi cyane ngo agiye
aho yaravuye ndizahabaga ahantu twari dutuye za primus za ni nkaho ntazahabaga agiye ahandi noneho ziri mu mujyi ikareme amavuga ati ndamuzi nashika takizomubuza kunywa reka mutenge hakiri kare azogenda atenze muhagarike azogenda ahagaritse nanone ashikega nashika hano hazihane n'ubundi ndabizi tubiziranye ukere ko yagiye yanyoye agira inyota nyinshi kuri ako kantu ngurumva ngo ubwongo abakobwa ngo byabagoye ngo hari abantu ngo imyambarire ngo yagoye ngo ubwo babaye benshi ngo tworoshe dushiremo inyorosho cyo kinyarwanda ni sawa dushiremo inyorosho ubwo abantu benshi ngo gusenga ngo kwiyiriza ngo byabananiye donc kubera kiriya kintu cyo kwiyiriza no gusenga cyagoranye mureke tubishiremo inyorosho abantu ntibibakabagore dushiremo inyorosho kubera ko kwiyiriza biragoye mureke abantu baza bagira amavuta menshi batiyirishe bagira amavuta gusa konfinashika hano yamagira amavuta yo guhagurutsa ibimuga hari kiganiro ejo bundi nabonye kiranezeza ariko abagabo mbonye yararirimbye aravuga ngo abagabo bararutanwa narabibonye uko nukuri abagabo abayumbe bararutanwa uzi kuvuga ngo inyorosho yo kudasenga utegereje amavuta y'Imana y'ubusabane bwawe ubundi ubusabane bwacu na Yesu iyo tuvuga Yesu tumubona Bibiliya itubwira ko ari umukwe itorero ni umugeni fiyanse Yesu ni fiyanse wabizera none fiyanse mutaza muvugana uzubanza uje kubaza fiyanse uburuhanga agezweho kara fiyanse nimba hari ikintu kiryoshe cya mbere kigira uburyohe ni fiyansaye abapasiteri muyoboke ubwo buryohe ntibabuze bashake Yesu niki ni umukwe itorero niki ni umugeni fiyanse fiyansaye pasite iraryoshe twebwega imyaka Yesu iyo iri jambo batubwiraga ryo gusenga fiyanse wo mwimike ibyo batubwiye byo fiyanse yovuga ukavuga uzamumenya ngo uzutegura inkoko kare ugategura ifi ugategura icyo akunda tuvuge ngo dushira amarido hariya dukora ariho fiyanse ahubwo kugira ngo uzobe kandi ukabona umuntu n'umushishe muri fiyansaye mwabakobwa mwe uzomusezerera umwandikire mu cyapa uwo si umugabo uwo si we kabisa ntawe fiyanse aravuze ngo tazavuga jewe nuriya wacu babwiraho amakuru
zababwira mu giterane cy'urubyiruko fiyanse uwo muzanira igiceri ufite idolari 100 ntawe uhari fiyanse wawe tuzi yawe uwo muzanira 100 francs ufite $100 amafaranga yose umupfuko ufite na turaziranye twashakiye hano se n'ejo bundi so tuvuga ngo dutange dukorera Imana fiyanse Yesu iwe yarujuje ibisabwa byose yarazujuje Bibiliya iravuga ngo erega izibyo nibwira zabagirira uwo ni fiyanse uzawibwira fiyanse azahora yibwira wowe utazawibwira ubwo bukwe burahari uko burahari cyangwa aho bazogushingirirwa mu gihe uzuje kubaza ngo fiyanse karavuga gute igihe cyo gushingirwa bazogushingirirwa murumva icyo ashatse kuvuga bazoguhagararira voilà mu bukwe bazoguhagararira ko mukunda kugira ngo muri abane bwo gushaka amakuru y'abafiyanse narimbabwiye ejo bundi nabonye inkuru Pastor Serende hari ikiganiro yakoze sindakirangiza cyose ariko dukeya nabonye ariko naravuze ngo uyu niwe fiyanse aba n'abafiyanse kabisa n'abafiyanse bene babandi umwe azategura ku giti cyiwe agategura impano undi agategura amaze mukaza muzihanana ariko urwo rukundo ruraryoshe ni rwiza cyane muzamuhanana impano bafiyanse umugabo avuga hejuru ya pasiteri Kamburisha muzehe maremu wagiye mu ijuru aravuga ngo yaravuye mu masengesho fiyanse azaje mu masengesho ngo yaravuye mu masengesho avuye mu masengesho agize iminsi avuye ahantu yarimo gukorera amasengesho agiye atashe yagomba kunyura mu kuzi ahantu mu kuzi ngo ashike muri kakuzi ngo akuzi karamubwira ngo bugahagaze hano nkubwira amakuru ugize iminsi utari mu muhana utari muri quartier reka nkubwira amakuru yo muri quartier nguha amakuru uruzi nguha amakuru yo muri quartier abagabo ingene amakuru ameze abagore nguha amakuru uruzi kaba nkubwiye nkari Masoro tuza kakuzi k'imasoro 12 wambuka hari yaje kwa Masaso kakuzi cyagishanga cy'amazi kavuga ati indira gatoya nguha amakuru kubwire ariko ayi wewe narakumvishe sukuyemewe ko twe tuzogira gute uzi kubwi Imana kugira ngo ugere muri revo yo kuvugishwa n'amazi Imana ikanyura mu mazi ikazivuga amakuru ijwi ry'umuntu risohoka mu mazi ryumvikana rimuha amakuru yose yo mu muhana ubugeze mu rwego urwego bugeze mu rwego Bibiliya iravuga ngo nimukure ibishimwa mu bigawa muzaba akanwa kanje ndagira ngo mbahaye amakuru birashoboka amakuru yose tubabwira ava muri iki gitabo n'amatangazo nusanga ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko turabo yaremye amen n'itangazo umva amakuru yaraturemye ituremeye imirimo myiza imirimo uzabanza wicare ngo se imirimo yanje irihe hari umuririmbyi yavuze ngo mbese Imana n'abantu
bazakwibukira kuki? Umunsi uzakora ubukwe, hari umuntu uzi ukora ubukwe abantu bose bakamutwerera kubera ko nawe yatwerereye abandi. Hari umuntu Bibiliya iratubwira ngo Dorcas yarapfuye, abantu bose abapfakazi cyane cyane. Iyo mirimo ngico, imirimo yawe ndagira ngo nkubwire, iki gitabo kirimo amakuru yo kuguha wowe. Imana yakuremeye imirimo myiza, nicyo waremewe. Umwaka urarangiye, Imana yakuremeye imirimo myiza, nicyo waremewe. Wicaye ugahera mu kwa mbere ukageza ubu mu kwa 11. Hari umunsi sinibuka umukozi w'Imana umwe yigeze kutubwira, adufatira urupapuro aratubwira ngo umwaka umeze nka agenda itanditsemo, umeze nka agenda itanditsemo. Iyo dutangiye umwaka amezi 12 ngo ameze nk'igitabo, agenda itanditse, baguhaye ikaramu ngo wandike icyo ushaka. Iyo umwaka utangiye ufite ubushobozi bwo kuvuga ngo uyu mwaka nzoyikora mwibi, amahitamo yawe. Iyo mirimo ugomba gukora mu mwaka, iyo mirimo ugomba gukora mu mwaka, ni igihe cyo gusubira inyuma ukareba neza ibyo utakoze, ugasubira inyuma ukareba neza ibyo utakoze. Hari indirimbo ya Emmaus ndagira ngo, mwene data subira inyuma wibuka ibyo wakoze, yaba bibi ubireke utangire byiza. Haleluya. Mwene data subira inyuma wibuka ibyo wakoze, yaba bibi ubireke utangire byiza. Mwene data subira inyuma, subira inyuma. Nimba ufite, dukunda kubikora cyane kandi ni byiza kandi birakwiriye, ariko iyo mibari ni iyacu, si y'Imana. Twebwe iyo umuntu arangije umwaka turabyishimira, tukavuga ngo arangije umwaka, ni byiza kandi ni byo. Ariko mu mibari y'Imana uburangije iminsi yawe yo kubaho. Twebwe turaselebra, tukishima, tukavuza impundu, tukanezerwa. Noneho iyo tugeze muri anniversaire tukabikatira keke, tukanywa fanta, tukagira gute. Subira inyuma. Umaze imyaka 15, umaze imyaka 20, umaze imyaka 30, usigaje ingahe tuyizi? Uzi umaze ariko nduzi usigaje. Baravuze ngo subira inyuma wibuke ibyo wagize gute wakoze. Subira inyuma, nurangiza urebe icyo Imana yakuremeye ni imirimo myiza. Nimba muri iyo mirimo myiza harabayeho ibintu bitari byiza, birashoboka. Twambaye umubiri, turi abanyantege nke, turi abantu bagenda bacika intege umunsi ku munsi, turi abantu mu rugendo. Nuko uyu munsi urashobora, ejo ukananirwa, ejo ugashobora, ejo ukananirwa. Uyu munsi bigenda gutya, ejo ukagwa
mu ntege nke ni ibisanzwe nk'abantu ariko ndagira ngo mbagire inama buri muntu wese ikibazo si amafuti ya cyane umuntu twirirwa dukora jewe nawe twakoze ahubwo usubira inyuma wibuka ibyo wakoze usubira inyuma witonde itonde genda gahoro wubake ibyo ugomba gukora byiza uzubake kera isi ifite tekinoloji iri hejuru cyane reka simbere kera mbere ejo bundi muri za 90 na munsi bwa mbere mbona telefone hari telefone nabonye yari ifitemo radiyo ikagiramo n'agatoroshi yari ifite umudamu twabanaga muri alarme witwa Rene yari ifite agatoroshi kagiramo na radiyo Nokia kera imbere inyuma ari umukara kameze ukuntu nyine abantu barakibuka muri 90 na kangahe bitaragera mu 2000 yarakazaniwe n'umuntu wari uvuye muri Canada ndagira ni mubyara we ni nkaho sinzi cyo bapfana ariko n'umuvande mwari ukamuzaniye umunsi yagashikije mu rusengero pasite amateraniro yarabaye ariko ni nkatabaye abantu bose tujya kukareba sizi onkerera umanzi kwa byibuka bari basigaye basengera Nyamirambo ariko abantu bose uko bangana twese turagenda umuntu akitegereza ukareba karimo telefone karimo itoroshi kwama watsagurike karimo twese kanisa ryose rirareba amaze turatangara uwo munsi yabaye twatahanye amiga twatahanye telefone ya Diane mama yitwaga Diane twatahanye telefone ya Diane murebe kuva ico gihe mu 2000 bitaragirangira kugeza uyu munsi mu 2023 murebe ingene tekinoloji meze uzibari abandi kintu bakora baricara bagatuza bakiga bakavuga ngo ubwo twakoze ibi birashoboka ko twokora niki birashoboka ko twokora na kiri birashoboka ko twotera imbere kuri kiri baza bicara isi tekinoloji iza yicara ikavuga ngo twageze kuri ibi birashoboka ko twogera no kuri ibi nuko isi iteye ugenda uje kureba kuri Google nimbari kuri Google urebe imo ravafo yo mu 2022 nurangiza urebe ravafo yo mu 2023 ingene ibintu bitandukanye ibo bakora bino babona iki kirakunze bagahita bahera hahandi bagakora ibirenzeho ariko mu mwuka tugire gute subira inyuma mu mwuka urebye neza mu mwuka nkawo mugabo mbabwiye umugabo witwa Kamreshe ubu twobona abayumbe bakivugishwa amavuta twobona abashumba twobona abahanuzi twobona abaririmbyi ubwo hashize nk'imyaka nka 30 cyangwa 50 ibyo bibaye by'abagabo bitwa bakamburisha n'abandi hashize nk'imyaka nka 50 cyangwa 30 cyangwa 40 ariko uyu munsi iyo tubireba subira inyuma ubirebe neza subira inyuma wibuka ibyo wakoze nimba ari bibi nimba ari intege nke ubivemo utangire ibyiza haleluya
turabo yaremye ituremeye imirimo myiza. Genda urebe neza imirimo yawe. Nta kindi Imana yaturemeye, yaturemeye imirimo. Urebe uyu mwaka imirimo ufite, urebe uyu mwaka ibyo wakoze, urebe uyu mwaka ibyakozwe, ubirebe, usubire inyuma ubirebe. Nusanga ibyo wakoze ari byiza, hari ibindi byiza ukwiye gukora biri hejuru yabyo. Nusanga ibyo wakoze bidakwiriye, uracyafite umwanya. Tugiye gutangira umwaka, wisubize mu imbaraga, wisubize mu imbaraga. Abaririmbyi mwisubize mu imbaraga, mwongere mushaka yandi mavuta, mukorera Imana. Nibigera ku masengesho dusenge. Pasiteri ari ijambo yigeze kutubwira, Pasiteri Muyoboke aratubwira ngo uze utegura ngo nkaho utigeze usenga. Ntukaza wishingikiriza ngo warasenze ngo ureke gutegura. Ni nkaco yarashatse kutubwira. Kandi ntukaza wishingikiriza ngo gutegura ukibagirwa gusenga. Oya, uze utegura gusenga nk'umuntu utarateguye agenda icyigisho. Kandi nushika mu gutegura icyigisho tukaza wishingikiriza ngo narasenze. Byose uze ugitegura kimwe, nta kindi wishi, kuko byose iyo umuntu abikoze neza biruzuzanya bikabyara umusaruro. Bibiliya nimba ivuze ngo turabo yaremye, uzoza ugenda urebe mu byo ugomba gukora, ukorera Imana. Kandi ukorera Imana, Bishop yabivuze neza, ni ugukorera abantu. Iyo ukoreye abantu uba ukoreye Imana. Iyo uhojeje amarira abantu uba ukoreye Imana. Gukorera abantu niko gukorera Imana. Iyo unaniwe gukorera abantu ntukavuge ngo wakoreye Imana. Gukorera abantu no gukorera Imana. Haleluya. Nibigera mu gusoma Bibiliya, uzusoma Bibiliya, Bibiliya iravuga ngo usoma Bibiliya, usome, musome amategeko y'Imana, muyasome, muyamenye, muyaparatike. Nushika Bibiliya ubwo yavuze ngo gusenga, usenge, wige gusenga. Bico Bibiliya ivuze nucirengagiza, ico Bibiliya yavuze nucirengagiza. Reka nongere mbivuge ngera ku musozo. Bibiliya nimba ivuze ngo senga, ntusenge. Bibiliya iravuga ngo tanga, ntutange. Bibiliya ikavuga ngo shima Imana, ntuyishime. Bibiliya ikavuga ngo kuramya Imana, ntuyiramye. Ico Bibiliya yavuze ugomba gukora, ntugikore. Sinkwizeza ibitangaza, sinkwizeze abantu muri iki gihe basigaye bakunda ngo tubabwire amagambo meza, ntimukanga abantu. Ntukanga abantu, tubwira abantu bibakanga ngo umuriro, ngo muzagira gutya, ayi wewe. Ico Bibiliya yavuze ngo tugire gute? Turabo yaremye, turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Uze urebe iyo mirimo myiza uyikore. Nimba yavuze ngo gusenga, ubirebe usenge. Nimba yavuze ngo gutanga, urebe utange. Nimba yavuze ngo ikintu cyose Bibiliya yavuze kikureba mu nshingano zawe, uzitonde ugikore. Umuntu wese wakoze icyo ijambo ry'Imana rivuga, babwire bavanye, umukobwa uzi gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga, umugabo uzi gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga, umugore uzi gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga, umuhungu uzi gukora icyo ijambo ry'Imana rivuga, Bibiliya yavuze yashize mu bikorwa. Ubuzima bwawe uzogendana ibendera ryo kunesha. Niryo jambo rwose Bibiliya yavuze.
wakoze icyo yavuze, byatangaza warishize mu bikorwa, uzohorana ibendera ryo kunesha. Nubwo uyu munsi bitarakunda, ariko nimba Bibiliya ivuze ukirengagiza icyo yavuze, sinkwizeza ibitangaza, sinkwizeza ikitazaba, sinkwizeze ngo uzabona ibintu utazategereza. Imba ndi umwigisha w'ibinyoma. Sinkwizeze ngo uzasarura amavuta y'imbaraga z'Imana utazi igicaniro cyarakuzimanya. Sinkwizeze ngo uzagira umugisha. Amafaranga ushobora kuyagira, amafaranga ushobora kuyagira rwose, ushobora kuyagira, ariko amafaranga si package y'ibintu byose. Ikintu cyuzuyemo ibintu byose, ikintu kibamwo umufuka ubamwo ibintu byose umuntu azakenera ku isi. Amafaranga ni kimwe muri ibyo. Iki muririmbyi Ben yararirimbye aravuga ngo yafashe imigisha yose, imigisha yo mu bumana, imigisha yose yafashe imigisha. Ben niko aririmbye, yaravuze ngo yafashe imigisha yose. Muri iyo migisha amafaranga abamo. Ariko nubona amafaranga ukumva ko ibintu byose zarangiye, oya, icyo ni ikinyosiyare nturiyo. Amasengesho y'abamama turiyo, amasengesho y'itorero turiyo, icyacumi turiyo, abaririmbyi turiyo. Nibashyiramo umukunga uzamuke. Apotre Masaso yigeze kutubwira ngo iwe yabonye igisirimba ngo kimeze nko kumanuka umusozi. Umuntu azamanuka umusozi akiruka atabishaka. Iyo umuntu amanuka umusozi uzumva ufite speed bitewe naho ugeze, biba byoroshye, uza wiruka biri automatique. Niko biba bimeze. Gisirimba ni ikintu, ariko iyo bavuze ngo sociale uriyo, iki gikorwa uriyo, iki gikorwa uriyo, iki gikorwa. Nurangiza umwaka wawe uzovuga ngo muzukuru uyu mwaka ntiwapfiriye ubusa. Amen. Uzahorana umugisha uhoraho. Reka dusenge. Ka Pasiteri Muyoboke atambuka imbere, agiye kudufasha ngo adusengere. Bavandimwe, iki jambo ry'Imana ryavuze, kuko umuyobozi wa gahunda yavuze, turi mu bihe byo gukora. Ntabwo tuzigera tubwira umuntu ngo kora icyo udashoboye, oya. Ntabwo tuzigera tubwira umuntu ngo kora icyo udashoboye. Hano hari akazi kenshi, hari akazi kenshi. Amafaranga yawe 500, 1000 ni ugukora. Ayanje 1000, ayawe 500, ayawe igiceri, tugahuza imba. Ariko murabona ibintu ko atari byiza. Urusengero rwacu, mu rusengero nkunda, urusengero ruhera tapi hanze tukageza ku bikutiriya, mureba aho ruhera. Duhera hariya abantu binjiye hafi muri parikingi, tukageza muri plafo. Urabona? Ariko biragatsindwa wowe kuza gusukaza wicara ku matapi no mu bushuhe bw'abandi. Itapu zamukandagirira hanze, ugeze hari ijisho noneho utokandagire, dore itapu ahige ikigasiga ikuta ni itapi. Iyi ni imirimo tugiye, ndetse no kuzahindura izi ntebe zirashaje. Umuntu asigaye yicara gutyo ukamubonera agiye. Ugambiriye kuzana intebe imwe yawe uzoza wicaraho, cyangwa umushitsi yicaraho. Ngiyi mirimo. Nimba tuvuze ngo dusenge, nimba tuvuze ngo tugure intebe, nimba tuvuze ngo tugire igikorwa cyose tugiye gukora, tugikore. Hanyuma
nidushika hano turirimbe turamye duhimbaze tuvuge ngo haleluya haleluya haleluya. Pasiteri agiye kudusengera kugira ngo tugire imbaraga zo gushira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Amen. Amen. Abakobwa mu bishire mu mwete, mu bigire inzara n'inyota ibaremo ijambo ry'Imana kurishira mu bikorwa. Umuntu nundi umugisha n'amahirwe turutana si uguhagarara hano oya, si izina runaka oya, ni ugushira ijambo nubwo waba wicaye hariya tutakuzi, tutazona kuvuga, bishop atazo kuvuga, pastor Solange atazo kuvuga, jewe ntazo kuvuga, Komfa atazo kuvuga, Ruhanga atazo kuvuga, abantu bakunda guhagarara hano tutanakuzi, nugira n'ubukwe waza gutanga invitation tukabaza ngo ese uwo ninde. Murabizi abantu dukunda ibintu bigaragara biboneka, uyu ninde ko tutamuzi, ugasanga tituzitayeho kubera nyine isi ni kwimeze. Hari umuntu kubera ibihe ukabona nyine ibihe, Theogene yagaze avuga ngo ibihe biza biha umuntu ijambo kubera ibihe urimo, ugasa naho tutokumenya. Ariko uzi gushira ijambo ry'Imana mu bikorwa uzotungurana. Niko numvisha umuvuga butumwa yavuye uzotungura abantu. Umunsi umwe inyenyeri zamurika ku buzima bwawe, abantu bose bavuge ngo isanduka ryashitse kwa Dodomu. Nyuma y'amezi 3 bari bavuze ngo uyu mugabo n'ubundi ni nyagupfa araho nimugende, isanduka yamaze abantu napfa se arico. Iyo bakoze ubushakashatsi muri iryo jambo ni ngaho nta muntu zari biraho, yari umuturagura batayisanduka niri mwica n'indu n'amahoro. Ariko kwa Dawudi ntiyopfa kubera ko n'umuntu ukomeye, ariko kwa Dodomu nafase naho. Ariko ahantu Imana iri gushikira yishimira, isanga n'ikibanza n'umuturage watunganije, ntiyagaze avugwa, nta fishe wamubonyeho, nta kintu na kimwe. Ariko Imana ngo ishike isanduka ry'Imana rirashika, Imana isanga iki ni ikibanza kabisa kirateguye, giteguye mu mwuka, ikirere ni cyiza, umugore wa Dodomu n'abana be barateguye n'ikirere. Nyuma ya Bibiliya iravuga ngo nyuma y'amezi 3 batanga raporo ubwami, mutange raporo y'abakire dufite mu gihugu. Dodomu aza ku mwanya wa mbere. Aho Imana iri izi, umuntu wamenye gutunganyiriza Imana azatungurana. Tekereza Dodomu, tekereza umuntu wari wafashwe nk'umuntu uraho ugiye gupfa, bashizeho ikintu cyo mwica, umuturagura aho utazwi gutese. Ariko umwanya wari wo wose kubera ko Imana ihageze irahishimira. Mugabo Dodomu ni sawa, abana yari yarabateguye, ikirere cyaho hantu Imana, abaturage bose uje wese akazana ituru, uje wese Imana bazabayitura hiri, uje wese akazana ituru. Mu mezi 3 umugabo arakuka, bamwandika mu Giheburayo, bamwandika mu Kigiriki, bamwandika mu Gifaransa, bamwandika mu Kinyarwanda, bamwandika mu Giswahili, bamwandika natwe mu Kirusiya bamwandika. Natwe uyu munsi ko Dodomu tuzatumuvuga kubera ko yari umuntu uraho, ariko kubera ko ari ahantu yarazi gushira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Ushobora kuba tutazokuvuga, utazoja no kuri afishe, ariko umunsi umwe wige gushira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Icyo agiye kudusengera ni ukugira ngo ugire imbaraga zo gushira ijambo ry'Imana hehe mu bikorwa. Nimba bivuze ngo kora, nimba bivuze ngo tanga, nimba bivuze ngo turirimba, iga gushira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Uwo muntu azogira umugisha ahajozoja hose, azogira umugisha mu murima no mu cyaro, azogira umugisha imbere n'inyuma. Imana idufashe. Reka nsabe ko z'Imana adusenge. Dusenga Imana. Mana nyiribihe, cyubahiro n'ikuzo ni ibyawe. Tuciye bugufi cyane aya masaha y'umugoroba tugushimira ku byabaye byose. Tu dépasses notre niveau d'entendement. Nous avons été créés pour te servir uniquement. Toutes les activités complémentaires
doivent marcher de pair avec notre but de notre création. Waturemeye kugukorera kandi imirimo myiza, nta muntu waremewe imirimo mibi myiza muri Kristo Yesu. Imana yiteguriye kera tutari twabaho, umurimo watubanjirije cyo gituma tutarabashomeye, n'abashomeye nuko batigeze batahura ko bafite imirimo. Imirimo y'amaboko yawe iratangaje, irenze uko twayivuga nuko twayisobanukirwa. Hari igihe tubivuga ntibyumvikane uko dushaka ko byavugwa. Icyo nsabiye, icyo ngusabye muri kano kanya nuko wumvikanisha ijambo mu mitima y'abaryumvishe. Titwenda guhimba amagambo mashyashya ngo ariyo tubwiriza, titwenda guhimba ibyo abantu bashaka kwino ngoma igihe cy'imperuka n'ubuhenebere. Turavuga ibyanditswe byera bya bindi Paulo yandikiye Timotheo ngo bigira umumaro. Icyambere wo kwigisha umuntu, reka twige gukora. Icya kabiri kumutunganya, niko muri ibyererije ngo tunganira Imana ubudasiba. Ujye uyumvira, yubana na Yesu iminsi yose. Icya gatatu ngo ibyanditswe byera bitwemeza ibyaha byacu bikabiduhanira tukabyemera, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse ngo afite ibimukwiriye byose kugira ngo akore imirimo myiza yose y'Imana. Ndagushimiye ku ijambo ryatanzwe Paulo yandikiye itorero ry'Efeso. Amaze kuryitegereza avuga ngo reka mbabwire, nubwo ari ikigirwamana cyitwa Dayana, nubwo musenga Dayana mukayambaza mukagira agasozi kakanunga mutambira ibitambo by'ibigirwamana, ariko reka mbibutse mwa bantu, Imana ntigeze iremwa mu mabuye n'ibiti. Oya, Imana yarahozeho. Nicyo gituma tutegeranya n'ibihe. Il n'est même pas comparable au temps, il les a beaucoup devancés. Nta kintu twageranya n'Imana kuko byose byabayeho Imana iriho, ntigeze yikora, yabayeho ibihe bitari byabaho. Arababwira ngo ibi ngibi Imana ntigeze ibazwa mu biti n'amabuye. Oya, yahozeho kera. Ngo niyo imvura mu bihe bitandukanye mukabona umwero mukabona umusaruro, ntigeze iba. Ariko hari icyo yakuremeye. Iminsi dufite hano ku isi nimba ari myinshi cyangwa ari mike, icyo si cyo iki cyangombwa niki twayikozemo mu gihe twabayeho. Nta bukenya buba mu Mana, ubukenya ni ukuramba tudakora. Hakika ya Mungu, nta mwaka uba mu murimo w'Imana, umwaka ni ukudatahura icyo Imana yakuremeye. Nicyo gituma tuvuze muri kano kanya dushingiye ku ijambo ry'Imana rivuzwe n'umukozi wawe. Turavuze ngo Mana, twe twumvishe rino jambo muri no mugoroba, reka dufate imyanzuro, si imyanzuro gusa dufata, ahubwo reka tubishyire mu bikorwa tukiri aha ngaha, tuvuge ngo waturemeye kugukorera kandi kugukorera neza. Reka ijambo ryawe ryumvikane mu mitima y'abera. Si ubwa mbere turyumvishe, si ubwa nyuma tuzaryumva, ariko reka aho turyumviye tukaryumva neza, ridufashe kurishyira mu bikorwa. Mbivuze nk'umuntu, uwabwirije yabivuze nk'umuntu, ntawe ufite kashe yo gushyiriraho abantu, ntawe uhindura imitekerereze y'abicaye, ahubwo icyo twumva mu mitima yacu nicyo tugomba gukora. Ntitwaritsindagira ngo niho ryumvikana, ntidufate umwanya munini turisengera ngo niho ryinjira mu mitima y'abantu. Turagusabye wowe munyembaraga, wamenye kuko turemeye gukorana, twambike n'izo mbaraga zo kubitahura muri uno mugoroba kugira ngo tubishyire mu bikorwa nk'uko ubishaka. Sivuga ibirenze ibyo ngibyo, n'umukozi w'Imana nzavuze ibirenze ibyo ngibyo twabyumva biturutse iwawe kugira ngo biduhindure kuba abakozi. Tuzambikwa amakamba atatse nk'inyenyeri. Imyaka 3 ngo n'amezi 6 imirimo yacu ipimwa, izapimwa igihe kirekire. Hari aho izapima isegonda imwe bakayibura na nyine bakabibona, ariko sicyo dusabiye bumvise rino jambo. Izina ryawe Mana rihabwa icubahiro ko mu kuremwa kwacu, nubwo hari bindi tugomba kwikora hano kwisi kugira ngo tubeho, kuko bavuze ngo gututubikana ku maso hanyu ngo nibyo bizabahesha umutsima. Niko wabwiye Adamu amaze gucumura. Iyo ni imirimo complementaire, ariko umurimo w'ibanze twaremewe ni ukugukorera. Habe n'umurimo isanzwe dukora, harimo umurimo wawe iyo tukwamamaza muzo dukora. Tugomba gukora gusa kubera ko tuhagaze kuri altare. Dukora turi muri bisi, dukora turi muri service, dukora iyo dukora ibyiza tuba tugukorera. Bisabye nshiriritse cyane, ubyumvikanishe nk'Imana iri hejuru. Ni mu izina rya Yesu w'i Nazareti tubisabye, amen.